Sharp the demon chaser atena sedansa mekɔ no ma menkai wo se untumi han dan afebɔ saa mesrew enti wo han dan no na wo ye nhyehyɛ se wo so ba be ye fie wura britie bi a edi wanim enu nti ɛna Adom City Estate for ɛde offer sonko kraba omo ɛwɔ 2-bedroom detached and semi-detached ɛwɔ hɔ 3-bedroom detached and semi-detached ɛwɔ hɔ after 3-bedroom executive detached enso ɛwɔ hɔ ɛboa na ɛsase free 300,000 Ghana cedis na we no omo be sim wo taste amount tunya de 300,000 mo ma o kire mu taste na so mo frase na mo ye ho adwuma mo pɛ de omo sia wie so dada ebi wo hɔ no ma obenya bi na baby a omo estate no wo no uwura mu a baby ankwada abobo wo hɔ ayaresa bia wo hɔ suku ɛwɔ inside edwa ɛwɔ hɔ enkane a wo hɔ nsuo wo nya afi na wo be wie be gina kwa be pe school bus ma be fa oba da bi enti kono mo chichiri kuro no na so kwesi wudi ani ehu se ye chichiri kuro no na wo ka ho bia 0308 250068 0308 250068 and info@adomcityestate.com website is www.adomcityestate.com when you want more entry enkomo ebra so say me ba studio na ye di apomde ho nkomo tew na Dr. Sharp the demon chaser atenase ma me nkode ho Dr. Sharp mache na mpomboko de bibia boko de nyankopon se ene ede na awode maye Dr. Sharp ye de nyame ase na ye gusua nso ekasa nie ewe ye mu no ene ye de ma dasama emo mo nso so enya ahoto na Dr. Sharp ebia na wonte ne nkanda one bulu ni be ofire nkransan ye fire ene kranka sunsum ni tumi ni ahode ahye ne ma a osane nyame ma nie ya chichire no ewo yade kwan so wode haba ma a ne nananom kire no ene abofo ne tumi ni ahode anyame di ama no esane nipa no efiri anhihye biam bibia ne ne kire ena ade bi wo no ma obi ya ubo nsa ade na tese nanso me kire o plane se etimi nya adwuma sa pepepe se wo hwe bibi te se enkran hina gamanche a wote sui se bi te so meboa a wote sui oba bedwoma obehu se me kire waduro mu ene kwan so ne se ne anuoma nso te ene se ne eye no eye adwuma nso no bi wonu ma wanya no wonte ase ne o ma ye hono mo da no ene wo se ne yade no eha no ana se onya onum aduro enya aduro bia ne aduro ni ne esa yade e ma ne eye wo no etimi fi hono mo kɔ meme hono mo yade a me nsa ya me nsa pɛ achachakwata ena mumu okay what ya say ena kompo sa ne o ma fowe ena wonsa mumu no kran so kasa dada ena ne kasa na tekwa na ne ye dia wo ne de ntimi nya won hwe okay what in make sure na aha apart from no yade bi enu a de bebe ono ma ye ntimi nsa wo ma ho ntow enya aba no nko na Sharp e de ye adwuma mekita sunsum ni tumi ni anwoden pa na nipa bebre be ka Sharp ho asem ebi mkura be ka se Sharp ni antichrist ana se antichrist because nioma Sharp ye no anu eden ye honum pe ni yetimi hyebo odi yade ba onum ni yentimi ye se ya kire wo nu ya kire o sese bege aduro o bege aduro what you say apart from no maduro ni sei ebi ejai aduro awo nom no na nom yen ye aduro na ye de ama no ebi awo nom we sie na wanum we ene eye wangasa wasem ene se ye da ho sabana wase na aduro oba me ono ma ye mo wadura meme mo won se diabetes aduro sei se ye mo obi a ye ma oni asikire koku onom ami se emo kura wuni okay ene nioma bebre ye aduane keto bi meme ma ye ma onwe mojanam enso se meme ma diabetes aduro se ya te se ya 3 be yes se
disposable cup ketwa we say down say mema wa 1 hour mema wudi asichire ewe nam bia ene ne yetua obia enso yade ne ye modro ebekọ ankwa na kese ya dadao ya du sika be ma ya sia we stu ta ye be mo 15,000 Ghana cedi ene ye ka kire wiase nyina se ya amfa amawa report ma police station bi e around bia no nsa nipa nsa mfre no nwie ni ma se nkire wo na wo no oti begwe oti akonwama o ye no wo kra no memo sika eso bi ba sa me so me share wo o person obi frɛ o kai o am frɛ o enya me no be frɛ me tie ɛna na me kyerɛ o gama nchaade o de guni kom no sa ha ba bi nyanya no asa ahoma no o de guni kom a e otumi ɛne nneoma ne nana ma ye de aka ho a wonim a wo no wonim ebeti mama na ye powerful e ka sɛ nyanya nko ade a yeri gu ekom dia nka abekọ ka aso market abayifo nyina atom bi what atenso yesi afa bayifo me kira wo se sa nyanya akro na no abayifo nyina atom bi wo gama nche na odi gu ni kom no utie e woni e ka ho okay but e bia wunhu ai woni e ka ho e bi kura na enya aban na bi kura woni o san dware. Okay. Ansa no de say nyanya na gu ni kom. No no ne de na chebayifo. What you say? Nanka nyanya na chebayifo se na e kana. Nka bayifo nton. Obekwa ka so market ne. Ai, obekwa na obi a nyanya akodwom na kwa se bi nwo bebira. What na mecho na. Sa na tie. Nti ayare sankasa ntie kasa ayare sankasa. Yewo ne eti sei ene ne eka ho nsusu ebetima sawo yade ama ho atọ anyasa obetu uzika ne onioma papa nyina yade be atu agu unya yade sana so because baby on mama je bribe ye on dwumadi edi ne ye nye bribe ye menye bribe ne akutia wo no ye betima pam nti na me di side demon chase no what you say yade Dr. Sab meba na so obi de ne ha oba na se koba se honhom bi ta akira oba yade ne timi fa akire koje bribe honhom wa won timi nsa wo yade ma wo ai bebere enioma bebere wo no msa what you say enioma bebere wo no msa obi enu no mo ye adura o me o obi aboa mo se ya mo kan ozu nyina mo so ma ben masa kana kure na ye free mo nyina ma ben obi tompie watakura na wo me ya enkoso okay what in the chronas sa na tie wow enti enwe waduro no ya na say na tie me gallon na odi aduro wo kidney problem co in heart asthma stroke on them one oba mo no adura me de gallon me gallon ba akoni na kese ya ma gallon ye wo yade bi wo no mte se epilepsy ekure watwa be 50 years o pese ekoye de duro se ne be ma o ye panyine be 18 years okay ekoy ya akora enudu what you say ye ma o se be jai but obi wo no mo be ba no nzika no onti a o ye duro ma ne ye ya na o dwane nti we ne ye mfa ma no ye be dika ma no ne na ho de na afiri ni mu ne se ne o twa nyina aha na je se otuatua na oye ya ye duwe ma na eno ano nka epilepsy nke ma duro wo galon what in a metrona sa nete esi dipa suba nti onyaji we no na te kwa wo ene no nso so no ye wo yade bi wo no ma me ho no no ba te se etwere edam ka o yade ba ko eno no o de ye mfanto na bibi te se asthma okay na bisu on ma wo okay do peba awo ne de enye possible but sa ne o ma be tere na me boy ende compose ye be ye ayama okay sunsu ma de ama eno no pa no am ya ama o mpa ni ye jai obi hwehwe wa obehu wo he Dr. Sharp wo kasua o ba me onu ma fa kasua ka so obesi wo overhead na se so uchu overhead na se a no fa ka eko
New Market. Via Dinasia. No Akaso Besu ADB, Agreg Bank. Okay. We see on some right to on my fitting shop review on my Yanumo and a share war. Okacho be at your Dr. Sharp or Anumakura de Ebechero every day be at me Juma. At the Shenya member. Okay. Na connotation here 200 Ghana cedis. Okay. Oba no aboa ho. Oba na oboa na nso a ye ba mu adu ye wa adu ntino. O no no na wu tuatua. Okay. Na ye meme ho no no mintwa ska mu obi se oba obege adu biem na ya kiro sese ya. Okay. Fa se ska we bra. Eno ane se wa no ode ne so ani ye de e ba me mintwa me an numbers in the TV name. 050 554 19 96 050 554 19 96 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 back on 020 no your WhatsApp. Okay. And you 020 489 7454. Okay. 020 489 7454. And on your WhatsApp. Who update baby a bit my friend. I send the voice notes and I bet me a friend. We see a number so and a Google screen when Dr. Sharp the demon chaser and no attitude and command and